ole thlir tu ten zawai in chi bai le vekule Bollywood chungchang soito chuan kanril ruwa lo lang ngala karin pakhat chu Amitabh Bachchan hi ani hi India ram film sara chuan mel shiat lo berte zinga mi ania tin ngai sang tu po anga hle bokani un liam to tang khan India ram mel shiat alo hlo to a tuna chuan Bollywood a chuan sang hlui film sara chuan mi shiat lo ber pol alani ti chuan Amitabh Bachchan hi October ni som pakhat kumsan hi som ni panga khan apian cham kumsom riat pathum na chu adam thleng theita a hewang hian a fen sa chu an lomin lompui na thu po an chak chuak na sa hlom ani Amitabh Bachchan hi soita kang khan film sara chuan ngai san lo pol tak ania hun liam to tang khan a film sang film thadak tak midam takin an lo en na sa to thina chuwangin ama hian ngai san tur tam tak awma wangin ngai sang tu fans anga hle ni ti kha kan cheta thome ti chuan apian cham pi lama hian thildang pakhat apian cham rola mi tam takin ngai ven an nei le pakhat chu amonu yen apa awisdan chungchang hi ania kan she thewangin Aishwarya Rai le Amitabh Bachchan in kara po hian in mu thiam lo na hun emo chen na lo om to a afapa Abhishek Bachchan le amo Aishwarya Rai hi hun emo chen liam ta khan in chen na thu thang leng vel shet tura tam thin khop maya chuwangin Bachchan chung ko pon mol phona lian deuh mai an nei pha bok ani India rama inti himna do san rin ka berpol bejilia ka lo ma che Sunny Leon le Nusrat Jahan te itanan lo dinge tuna hian lo zom vela lum lu na thil pek cheng sang ha som pakhat inti himna hian dong thei don ni bejili hi download ani chuan cheng san hi dong thei dona Facebook angai dai tho phei chuan cheng sa som nga zawa in cheng sa thum som ngai dong thei don ani ni tin app a hian ni lu tani chuan a thronin jili hi ti rizia thei don bok poisa thuna ol samin him lea UPI le bank transfer mangin ti thei poisa thuna piang in thronin app a hian pani % dang dong thei don bok tuna hian kan rolin lo pen vela kan sing lo tel veni chuan 13 in za songa % lo sok se thei don bok ani comment section al link da hi click la bejili jingkong hi lo zo vero le ni masela khatiang khan hun engmo chen lo mang to masela tuna hian Aishwarya Rai yen apa pian chama lompuina thu achak chu hian diaram ngai ven a hloin fans nam takte makti a hlo boka achan chu Aishwarya Rai hian Bachchan chung ko bi ka hian thu post anei ngai zen lova ni masela hetianga ron chat tak awang hian fans ta chu thongin lompui tu po anga hle bokani October ni som pakhat kumsan hi som ni panga inrin niya Amitabh pian cham kumsom riat pathum na loma mitam takin hun an man lain Aishwarya Rai chuan ngoi rengin Instagram account lama apa wisna du tak mai chu achak chuka thalak Amitabh Bachchan le afanu Aradhya Bachchanin an lak dun na chu mangin hi apa pian cham wisna na mangbok ani ni tinin Aishwarya Rai hian soita kang khan Amitabh Bachchan chung ko chungchang a hian post asiam ngai lem lova ni masela asiam to ani ero chuan India ram ngai ventur khopin post asiam thina tuna po hetianga Instagram lama post aron siam le takawang hian news sanga headlines aron thling ngala tuna kan soime po hi news website pakhat India TV anron report ania tuna hian kan dar lang chong vela ni ti kha han soidu ani ti chuan Aishwarya Rai hian thalak Amitabh Bachchan le Aradhya Bachchanin anlak dun na chu mangin Amitabh Bachchan hian aluchunga crown lalukhum te takte chu khum boka ti chuan Aishwarya Rai hian tiang hian captiona apa du tak pian cham wis na chu tiang hian aziak ani happy birthday kapa du tak pa dadaji kamangai che endik lai point pathian mal somna dong rengang che tein caption asiama he hian fans tam takte ati phorin anin kar athato ti he hian ati chianga chuwangin tuna afapale Aishwarya Rai in kara thu thangleng vel tam takte po athatok viau to ni na langa he hian Bachchan chung ko le anmo in kara thil diklo tam tak thu thangleng vel omte po tiang hian aron nem ngeta a anin kar chu thavek to ni ti jing takin he hian afin fia ani
hetianga Aishwarya Rai in apa wisna ati chu ta ka bang hian social media sang-sanga a wisna hi an pudar hloma midam takin a fans te baka ama she tu tam tak te pon Amitabh Bachchan hi a pian chama hian an wis pha nge boka big b congratulations ti angte ten happy birthday Sarji ti angte pon pian cham lum na thu hian post nual hlom ani Amitabh Bachchan hian a pian cham ni tak phan mi pui ma ain lana ama ngai sang tu tam tak te chu pungkhomin a birthday celebration October ni som pakhat phan share jeng to tu thil ti ani ni photographer sapon jalsa hunan man na hi thalak po an nei nual hlom ani kumdanga aloti thin photo angin kumina po hian audience mi pui te hne na chuan thil pek thatak tak a pe hlom ani fans chuan lomin an aun sa hle maya Amitabh ming chuan an aw rual hlom ani tin ama lompui na thu po an chak chu na sal he bok Amitabh Bachchan hian tuna hian nak Ashwin Kalki 2898 edi chu achang chole mek boka project sang te po ma chop ala nei chodon ni poin alang ani olekha kha Amitabh Bachchan le Aishwarya Rai inkar chungchang tuna apian chama thil thleng ka han darlan thei chu nia kan seita kang khan Aishwarya Rai le Bachchan chung ko inkar he tuna chuan a thaviu to ni in alang hetianga pian cham lomna hunlim tak an man mek lai hian October ni sari khan Amitabh Bachchan a co-star chu tha ani thu news website sang in an darlanga Amitabh Bachchan a co-star hi actor Priyanshu ania a chentenen anin nial boi nuwa tiang hian a thi pha ta ni an darlang ani actor Priyanshu hi Babu Ravi Singh Chetri ani lopon Babu Chetri ti point shiat ania ani hi kumsang hi somni panhi Hindi film June ti thang khan shiat lar ani tana hi chuan ani hi Nagpura mi kutuarin athi thu an darlang ani athatu hi an report dan chuan kumsomnia upa Dhruv Lal Bahadur Sahu ania ani po hi police ten an man to nge bo PTI chuan police ten he na thil thlen dan hi an report to a report atanga landani Priyanshu le Sahu hi thian thatak mai ania anni panhi hi chuan indun ani tole ni liam ta zam khan an panhi hian chene in rausan to jarik pakta an ludruwa de chuan zu hian in ta ni tiang hian zuan indun lai reng hian in hial boinan neya de chuan an hnuah phei chuan Priyanshu hian a thian pa hi an nek zuita a de chuan anin sual chun zoma Priyanshu hi a chat thla chun zom ta ni nan report bok ani heti a cha thlak nu hian a thian pa Sahu hian Priyanshu hi rui mangina phur hloma de chuan riam sei mangina bei zuita ni tol chung mi ten Priyanshu hi ni lai ni zingdar thuma an mu thuan reporta hliama torbaka kor Halloween omni in an report bok ani ti chuan in thunei tu ten hriatira Priyanshu hi manmo takin Mayo Hospital an panpuya ni masela doctor chuan athi fel to ni in asoi ani PTI in a report danin police te chuan case an register ngala tol tha thu boya Sahu la ka hian ti chuan Chetri le Sahu hi criminal case angin an case kalpui ani ta a hemi chungchang a point investigation an hemi chungchang a po hian investigation an kalpui ngal bok ani actor la no pang tak mai mahun eng tak nei mek tuna boral ta hian fans tam tak aneya athi thu hian a fans tam tak te a thongin film lo chan pui thin to te po a thong khop mai olekha kha tu chu video wa kan ngai thlak thei chu hani e